Akhirnya jotono masih review Rajahani kupo channel de unge ain mungke dobin chong pringse mami ingke ang tre masa pio miaki laithane ma nokha sanoi skangwo bangma brewery settlement parawo tinio Khasnam para pho ongtho Bruha para Dolai district borophono ongtho Dolai district go Bruha parawo governor kaye naifemoke boman se mami ke brani thingyo ekala boy school raw model school abong anama ake abodi raw mawa taw khata o breke zorawo samung tang pitinya ake buri raw ni development skill development ni ba pandawo buri raw wa lun raw ri kho ye jai khe ha de nge abodi marono tini Tripura ni governor Beraimo naifeyo Bruha parawo abodi kheno aro parane bru phono khaksang ye khaksang khusi khe la sopio akhe tre development ni tu ye arobrang ni main thai ma mai marma tinio nokhabo sibrui kapitha ha arwo tongmole akhe tini zorawak mak mabrang ni main thai marawa mai yang phito hala hingye education khaude akhe tre bangma parawo wo taw abodikhe mai na made mai ya khoma de abodi marono songye tinio jai khiye berai khoye naimo parani lugorao weke saye parani lugorono sakho morao akhe tre traiharo bangma lekha khawile breke poret marole abo tinio snungno rao school aboro wa breke ungphala abo de maro phono songye tomi akhe arim phifo chungnai phinai singke aboro para lugondio khe chungkhna mai moro khe tinio governor bung berai phaye khna nang moro khe arawo jotosu bobroni skill development hianema rakhontho abodima rakhono main khoyakho loan rakhono main khoyakho ri khoyakho ye bodike bongkhnanawo akhe bank ne manager raw no pho brani thio bodike skill development project abo brano dai phoi jai kherini ongtho hiye saye khoinawo akhe tre aboro Dolai district ambasa sub division ni nge SDM phono maya ophiyo akhe Dolai district ni DM ongphiye abo bong phono maya ophiyo akhe tinio Khasnam para phono aboni skamo governor visit khethingo district ni DM phono mayo phio SDM phono mayo phio tre RD department ni phono joto mayo simphai phio bodi khe se tinio chi khok nai moma himba tinio education khawe brani kahama khe hingmaya kho ba samaya kho tao jora phono jai ongpaya kho khe ongye tongmon wo arbo se tinio governor abono kaye visit khepemoni kauma se kasaphie nang jotono maknari phio mamke bangma brole sia phono mayo khnaya phono mayo governor tinio bo location kenei wa berai khoye thangmani kaukma khe bose arambo ye bo video no bara khe nang no video phono ang phono ya kawai kawthaiwe khe boronim se ang samon sio krombai mo phono tongo himbak bangma arwa salaithing kulaithing tre mai se yamaro phono tongmayo mak ma jorawak mani phanong ha abodimaro parawak manang abodimara toi hok ma tre jater za nang maro no Salaimo ro boro main singya phono ongpai mayo arimpo nang joto umprola nei se ongha yena no mak sai pio bora ang samonim se main singya ongpinang pho bodi khese nana masiri pio mami khe angno je sanai bongphono pa sisu pa phono ongmayo pa krunghoi mai phono ongmayo ye ma chongo arbo ya bo sachu khe samon sibona basu saye phono mchi mai khna he ma chongo tinio Bruha parawai Khasnam parawo Beraimo tini governor visit khemoni kaule bono hiena nom chiri mai modi khia ang samai mo jora ang sisok mo jora wo khie saek nari mo himba ang phono bari khe sisok monong ya abo jagar wo thangye abo sal ro ang thangmai mo thangsuk mai mo nong ya arim pipho ang jotosu mai mo jora wo krung hoi ye song hoi mai mo jora wo sajam se bo angno sane inthiyo phono kromo deramo sisu yamaro bangma phono tongmayo aram nang jotono boni kok maole tini ang sa ang kromo sisu yamaro tong he nang joto mchi khro nai hinse nang no kabok phijawo khaksa ha jotono rajahani kupo channel bai tre bus kam biduk tamai san ba ponda nang kong ye tonde